Poslije ovog idemo na zagrijavanje, na razgibavanje. Znači, uvijek onako, ja volim to raditi od gore do dole, od glave do pete i na kraju onda sjedamo i radimo sve fleksibilnosti dalje. Znači, normalno glava, naprijed nazad, lijevo desno, krugovi glavom, mislim sve vi to još znate, ali znači, poslije glave isto volim dosta da bude aktivno razgibavanje, znači da se uvijek pokret i da se kruži, da se malo tog statičnog istezanja, više taj pokret, da kažem, aktivno razgibavanja. Onda idemo na ramena, znači kruženje ramenima, onda povećavanje, znači krugovi sve veći i na kraju kruženje rukama skroz. I onda što djeca vole, znači kruženje sa skokovima, znači kruženje rukama sa skokovima da to ono bude dosta veselja i to isto, znači isto prema nazad, znači ramena, krugovi prema nazad. Isto obrat važno da bude okružene ruke i da se ruke ne križaju, nego da idu ruka uz ruku, da bude što bolje to, da se ramena što bolje drži. Poslije toga, znači zasuci tijelom u stranu, isto da su ruke pružene i da bude pogled za rukom. Znači da ne bude onako lamatanje, nego da se to radi aktivno, da se isto taj prsa i ramena razvijaju. Poslije toga idemo na još kruženje šakama. Šake, ovo je dobra pozicija, dobre vježbe za isto da se djeca uče držati ruke u odrušenju, da isto jaše odmah ramena. Nakon znači kad radimo šake, onda radimo lakat odmah, već ramena onako trpe malo i onda poslije toga idemo još cijeli krugovi još jednom, jer mislim skušno djeca to dosta mogu, može se njih puno više opteretiti nego što se nas može opteretiti koji već imamo malo godina. Znači, poslije ruku idemo na kukove, znači kruženje kukovima normalno u jednu drugu stranu i nakon kukova koljena, znači isto što se tiče koljena imamo puno tih varijanti, znači kruženje s oba koljena u jednu stranu, u drugu stranu, onda koljena na van, koljena na unutra i isto jedna jako dobra vježba tu, znači čučanj i onda gore pružiti ruke, to je već sad prelazi u fleksibilnost, znači za pretklon. Znači čučanj, pružiti noge gore i zir naprijed. Znači vježba onako isto da se odmah na neki aktivni način isto taj razgibava zadnja loža pretklon, ali onda poslije toga radimo znači normalno uzrušenje i dole razgibavanje, znači 1, 2, 3, 4. Isto uvijek tu djeca normalno popuštaju, uvijek koljena, najviše obrat pažnju na koljena i da ruke budu, da se ruke drže cijelo vrijeme uz uši, znači kad se dižu da ne ide po redu, nego da su ruke cijelo vrijeme uz uši. Poslije toga noge veći rašlačni stav i znači noge idemo znači suprotna ruka, suprotna noga, lijeva ruka, desna noga, zibovi isto ili vjetrenjača, znači da isto obratiti pažnju da se dosta prsima ide na nogu, da se isto razgiba opet taj dio za pretklon. Znači opet postoji ta varijanta da se više ramena razgibavaju, ali i druga varijanta da ide se prsima baš na nogu, da se isto razgibaju noge. Poslije toga vježba koju ja volim dosta raditi sa djecom, znači desna noga, test 1, 2, 3 i onda 4 kroz noge. I onda opet 1, 2, 3 i 4 kroz noge. I nakon toga držimo još opet zadržati, znači na svakoj nozi saginjena, znači prvo desna noga, zadržati 5, 6 do 10 sekundi, druga noga zadržati i isto tu potičem da se dosta, kad se drži da se radi malo zibovi i onda isto naravno na sredinu, da bude uvijek to aktivno razgibanje, da bude pokretno, da lakše se i ostane onda topal, da se i ne ohladi, ali da se bolje razgiba za kasnije trening. Poslije iz ove pozicije, znači raskošnog stava, odmah idemo u čučanj sa jednom nogom pruženom i isto razgibavanje, znači prepona i zadnje lože za kasnije za špage, znači isto raditi kukovima raditi prema podu i onda opet promjena noge na drugu stranu. Isto, znači opet obratiti pažnju na koljena, da budu pružena i prsti pruženi i eventualno sad može se biti ili zadnja noga ide na prstima ili na peti, to ne igra toliko ulogu, ali kad se malo podigne na prste mislim da se bolje razgleda tako. Poslije toga sjedamo dole, znači sad smo prošli sve u
stojećem položaju, sjedamo dole i prvo radimo leptiriće, znači spojiti stopala, naravno opet noge, pupove što bliže tijelu približiti i onda leptiriće, znači radimo. Onda volim djece zezati da ćemo poletiti gore kad ko će brže. Znači leptirić isto da leđa budu ravna i držati naravno noge, ruke, noge rukama. Poslije toga vježba jedna za kukove, znači sjednemo, ostajemo u ovom položaju i radimo ovako, znači noga ide dole, ali ova noga treba ostati što ravnija i isto aktivno treba biti i zamaha, ali da noga ova ostane što ravnija, onda se bolje se kukovi istegnu. Poslije toga opet možemo ići, ima varijanta sa spuštanjem noge, znači da kukovi idu, da se već osjete i da i s ove strane isto osjete kukovi, znači idemo spuštanje nogu, ali da noge opet budu pod pravim putem. Poslije toga vježba za ramena, znači sjednemo isto, skupimo noge, isto podignemo se u stolić i radimo ovako zibove, znači kukovima sjedamo na pete, da se ta ramena razgibaju i na primjer, vidite koliko ja mogu doći, ali vidim dosta djece lijepo dođe do poda, zapravo idealno je da kad se glava može dodirnuti pod, onda je to savršeno i mislim djeci to puno lakše napraviti kad su mlađe, kad mogu se puno više saviti. Nakon toga idemo onda na prethodno, znači skupimo noge, pružimo prste i tu odmah, znači odmah učimo djeci isto sjediti lijepo, znači ruke iza leđa i iz prsice, da tijelo bude ravno, koljena pružene i prsti spojeni i isto jedna dobra vježba ovako u paru, znači da se odmah djeca uče držati noge spojene, znači razdvajaš noge, ali dijete mora držati noge spojene. I sad to ili prođeš svu djecu ili staviš u par, pa onda u paru rade jedni s drugima, znači da se uče držati noge spojene i pružene i onda opet sad kontrolirati jedan intenzitet, ali jako dobra vježba i korisna. Odmah se vježba u tom mozgu da ostane zapamćen. Znači, poslije toga drži ruke gore i normalno prijetom dole do prstiju, 1, 2 i gore opet zib isto 3, 4, da su ruke gore uz uši i isto da leđe idu što ravnija prema dole. Znači, kad se sagnemo da se ne pravi grba, nego da ide što ravnije, da zapravo stomak dođe do nogu, jer na taj način onda najbolje se razvije i onda prava potpuna je taj prijedom. I nakon ovih zibova onda isto dole sagnice i držat tako 20-30 sekundi, to sad ovisi o trenutku, o prostoru, znači i uvijek ja volim isto još proći malo pa dodatno još pogurat, znači, ali opet isto obrati pažnju uvijek kad guram da taj donji dio leđa poguram, da se izravnaju leđa, da što bliže stomakom se dođe do poda. Poslije toga raširimo noge, idemo znači, na ove vježbe u razložnom sjedu, prvo ruke uz uši i idemo isto kao što smo radili u stojećem položaju, isto idemo jedna noga, sredina, druga noga gore. I isto ovdje znači, da se obrati pažnje, da se drže prsti pruženi, noge i da neka djeca drže noge ovako sprčene i onda ovako prste urnute, a noge treba mali prst gurati prema podu da noge budu skroz pružene. I nakon tih zibova onda idemo, znači sagnice na jednu nogu, ruka ovako iznad glave, da se i ovdje odmah istežu malo leđa i isto držati 10-15 sekundi, onda se opet promijeni noga i isto tako držati. Ali opet isto dosta djece zapusti na onu drugu nogu. Kad se sagni onda isto tu treba isto dosta gledati i obratiti pažnju. I nakon toga na sredinu isto sagnice i isto ovdje, pogotovo ovdje volim malo potaknuti da se radi isto zibovi, znači kad se sagneš da se zibaš, da radiš aktivno jer onda se lakše se spustiš bliže podu nego kad samo držiš. Isto da se leđa drže ravno, znači kad se saginje da ne ide sa grbom na leđima, pogotovo donjim dijelu leđa, nego da se gura stomak na podu. Poslije toga jedna dobra vježba koja je već dosta malo je teža, ali je dosta korisna kasnije, znači u ovoj poziciji točno i iz te pozicije podižeš noge prema gore, znači ruke su na podu,
i noge idu prema gore. To je isto opet za taj, isto i fleksibilnost, ali i snagu u isto vrijeme zapravo. Najviše ta snaga kukova je dosta djece, vidim da to im fali, pogotovo tako kad su mlađi, ali to je dosta važan dio, ti kukovi da se ojačaju. I iz ove pozicije se idemo u čušanj i onda radimo naravno špagi, to je sad na kraju. Prvo znači desna noga naprijed, lijeva nazad, znači na klek i prvo znači stegnut malo jednu po jednu nogu, ja to volim nazad, znači prvo zadnja noga pružena, ruke su uz tijelo i drži, znači tako je možda 10-ak zibova, ali isto uvijek na taj aktivni način da se rade zibovi i onda noga, pružimo onda prednju nogu i isto 10-ak zibova isto prema naprijed i onda se spustimo u špagu, ali sad da bude, da se opet obrati pažnju na pružene noge, jer na primjer dosta djece skrče ovako nogu i onda sjede zapravo na podu, ali znači najviše treba obratiti pažnju da su leđa ravna, isto mali prst ide na pod i ovaj kaže, znači drži koliko god možeš, koliko god je visoko, ali pruži noge i držati, znači što niže normalno, ali pružiti ova koljena i kasnije onda se dođe do poda, ali to sve. Isto tako jedno 20-30 sekundi, poslije toga opet u čučanj i opet se isto to za drugu nogu i poslije toga muška špaga, ali može. Znači, muška špaga isto ili iz čučnja ili iz stojećeg se spuštat po redu dole i po meni najbolje na laktore se nasloniti, isto pružiti koljena. Dosta ovdje problema bude sa prstima i sa koljenima u muškoj špagi, znači isto prste, čak u muškoj nije toliko problem kad su prsti ovako naprijed, ali kasnije da treba okrenuti pružiti prste i normalno na laktore i držati isto tako 20-30 sekundi. I što se tiče ovog glavnog razgibavanja, još nam ostao most. Sad što se tiče mosta, znači prvo radimo mali most, znači legnemo na leđa, noge se skrče i podići kukove. Tako jedna možda 20-ak sekundi. I poslije toga sad opet ovisno ko može, probaj veliki most, ko ne, napravi opet mali most, ali prvo, znači isto da se, većini djece treba pomoć, pa se isto, znači, normalno da se ramena otvore skroz i čak uvijek bude djece, znači, koja mogu spojiti noge, ali kod asistencije najviše, znači, uzeti za plečke, za lopatice i podići malo leđa, jer tu su zapravo najslabiji u tom dijelu, ne mogu izgurati skroz ruke. Znači malo podići, da mogu pružiti skroz ruke i malo pogurati prema naprijed, da se još ramena otvore skroz. Puno je lakše kada ovako s obje strane, kada ga skroz zagrebiš ovako. I onda najlakše podigneš leđa tu, dosta ruke, znači još su slabije, onda treba malo im pomoći da pružiš skroz lako. Još u razgibavanju što... Klinaca samo, gdje odi lezi dole, odi kak se lezi. Kod klinaca je malo problem jer klinci ti se znaju iz ove, stavi ruke za most ti ga prekorači sad i sad digni. Klinci ne mogu dići i onda ako ideš iz bočne pozicije, jedna ruka pusti, on ti možeš se kao padnuti i skrenuti se iz ruke. Ako ideš preko njega i dižeš ga ovako za lopatice i ti si preko njega, onda skroz su ti na rukama. Ako ideš sa strane, pustimo jedna ruka, može se izvrniti. Znači uvijek bolje kod malih, ne sad on može, znaš što, pa ako treba nekom 1-2 cm, ok, ali baš ako ide spoda, bolje kod malih prekorači, pa ti onda dižeš skroz i onda ti ne može klinac nigdje ispasti. Ili pusti ruke, pusti noge, ostaće ti u rukama, onako, znaš, riskiraš da recimo padne. Bolje onda kod puno manjih koji uopće ne mogu most rade prvih, ne znam to, ovako, kako se pokazuje, prekoračiti i onda dići. A sa strane tek poslije kom treba možda par centi da već malo kao da pomogneš pa malo, ali ako ne može od početka bolje odmah prekoračiti pa tako dići. U razgibavanju isto, znači bombice ili kuglice, znači pozicija za kolo naprijed, znači isto to prvo čak se učimo iz sjeda, znači sjedamo spojimo noge i ono što ovdje najvažnije što najčešće djece ovako hvata ruke jednu za drugu, a tu se najvažnije da se uhvati svaka ruka svoju nogu, jer kasnije kad se radi kolut, kad se kasnije radi salto,
uvijek se hvata, znači normalno svaka ruka svoju nogu i ta pozicija, znači noge što bliže i glava da se zaoba leđa, da se može kasnije kotrljati po kolu. Znači isto prvo onda imamo rolanje nazad, znači bombice ili kuglice, kako je već kom draže. Iduća onda malo teža opet varijanta je iz čučnja, znači čučanj ista pozicija, glava na koljena, isto za rolac nazad i opet u čučnj. Sad opet dosta djece kad rade prvi put iz čučnja, jer iako nije tolika razlika, opet bude razlike i dosta ih stavlja ruke na pod. Onda je opet bolje asistirati, pa da rade ono kako treba, iako isto na šta treba. Šta volim ja sugerirati da kad rade zamahom, kad idu na leđa, kad se dižu gore da povuku nogama i onda glavom, da opet glavu guraju na koljena, jer tako se daje zapravo zamah da se može podići, jer kad zapne ove nazad, kad stane, onda ako ne povuče dovoljno glavom, neće se podići gore. Znači, i zato tu, na primjer, kad se asistira, ajde naprijed nazad. I onda se podignući ramena, glava, jedna ruka tu na koljenima, na ruci, a druga ruka na glavi, na ramenima ili na glavi da se malo potakne to podizanje da dođe do čučnja. Poslije toga, znači isto je dobra jedna varijanta iz čučnja, njih čak može raditi iz stojećeg položaja, znači čučanj, svijeća i onda gore, ali prvo prije toga se mora proći svijeća. Za svijeću isto, znači opet uvijek svijeća je izgleda toliko lagana, pogotovo tako manja djeca ne mogu si još držati ruke, pa ili ruke drže vamo ili tu dole, znači ruke tu na samom donjem dijelu leđa, da se podboče leđa i gore, znači kad se asistira, isto uvijek podići malo kukove i još pridržati noge, da se podignu noge gore jer uvijek budu djeca, naprimjer noge im padnu preko glave pa se sklope se, tako da te dvije, znači najviše pozicije malo ugurati kukove i uvijek potaknuti da drže ruke na pravom mjestu, jer nekad ili drže ruke tu ili tu pa ovako i ništa ne rade s rukama, nego malo treba da im se namjesti u pravu poziciju. Poslije toga još isto djeca vole, znači leći na leđa i noge preklopiti skroz iza da se istegnu leđa. Znači kao u svijeću i onda preklopiti noge iza preko glave. I sad iz te pozicije vrati se legnu na leđa i onda opet vozi bicikl. Znači isto da vježbaju tu malo koordinaciju, a uvijek se neka dobra, malo se da se atmosfera popravi, šala se neka zbije oko ovog bicikla, znači ono kao dokle idemo pa tako nešto, kao idemo na more i tako, a opet ono što je tu da djeca nauče jednu nogu pružiti, jednu skrčiti i da kad rade bicikl da to bude onako kako treba, pravilno, da noga bude jedna noga u jednom trenutku pružena i jedna skrčena. To smo sve prošli. Sad još što se tiče razgibavanja, isto već kad su malo nakon starija djeca, ne znam, prvi razred možda, mislim to mogu tako 6 godina mogu već raditi, znači iz ove pozicije stojeće idemo dole u svijeću, svijeća 1, 2, 3, u čučanj i onda skok gore. Naprimjer jedna varijanta što se tako može isto za zagrijavanje, opet se prođe nekoliko tih elementa, znači ajmo naprijed, znači svijeća do čučanj skok. Znači prođe se i svijeća i ova bombica kotrljanje, što će opet kasnije trebati za polut i opet se prođe skok, da se opet obrati isto da paže na skok s rukama gore i da bude normalno tijelo pruženo. Sad smo prošli, znači sve ovo razgibavanje, zagrijavanje, taj uvodni dio, stopamo reći produžetak noge. Znači ovako. Ne, u ovom tu položaju, ovo bi se ovako dosta... Aha, prema unutra. Kao, da. Pa rekao da ne bi bilo da to... Da, znači to mora biti ravno, ništa nisam vidio. Sve kad je koljeno gore, da stopalo mora biti spušteno. Da, znači ako držiš ovako špagu, da stopalo bude pruženo. Ima smisla, ima smisla. Zašto odmah se djeca uče pružiti noge jako teže ovako, odmah stopa zglobovi trpe i djeca u većini slučajeva ovako krenu raditi. Onda uvijek treba napomenuti da se pruže stopala, zašto odmah se uči držati pruženo i kasnije kad dođe, jer ovako možeš ti sjesti skroz u špagu ovako. Ako ti držiš ovako opet, ko da fali malo. Da i kukovi si onda iskriču ko da fali malo skroz do špage. Tako da odmah mora biti pruženo skroz stopala da bude
da se odmah učini, da se navikava. Sve ovo što smo sad prošli, ne znam, ako nekad bude malo više, ne znam, ako nekom treba malo više vremena za nešto, uglavnom od 20 minuta do pola sata. Tako je. Znači, to cijelo sve i zagrijavanje i razgibavanje tako oko 20 minuta, 25 minuta.